e hara I tō tātou whakapapa. Koe rā tā Chris Huriwai, kai kōkiri I ngā kai e tupu noa ana I te whenua, mō ngā kai e takea mai ana I te miraka. Hioi hei tā te pūrongo a whatitiri te wake, tērā tētahi mātanga kai Māori te ki ake, he whānui ake tēnei kaupapa I te whakapai no ngā kai e takea mai ana I te miraka te he, mō te kino o te hauara o te Māori. He kai kua titi kaha ki ngā puku o te Māori. Hei tā Chris Huriwai me titiro whakamuri kia anga whakamua. It doesn't agree with our body, it doesn't agree with our genealogy. We don't have the adaptations that Europeans have to digest the milk lactose, the milk proteins. Hei tā tēnei mātanga kai Māori kua kite ia I ngā painga mo ngā whānau e huri tuara ana ki te miraka. Milk is, as far as I can see, another addition to our nutrition that we don't necessarily mean. But again, for some people, they do need it. Hei tā ngā kai rangahau, ka ore te mate hua miraka I te kaupapa kua tino rangahaua. He oi I te tau 2010 I puta ngā rangahau a te whare wānanga o tākau, a ka matapaitia e rātou, he nui ngā tatauranga o te iwi Māori, poronehia hoki, e pāngi ana ki tēnei mate. That is the most recent that I've seen so far. I'm not to say that there isn't any more research that's being done or undertaken. And it, as far as I can see, it clearly says that Māori and lactase and lactose, they're not friendly, they're not kind. Engari ka tokoa ki te pātai, he pai te inu miraka. I've just come off milk because I understand what it was doing to my body, although I love milk. You know, as I'm aging a little bit now, I'm just a little bit more aware about my health. I drink full cream milk, and like we mentioned before, yeah, it does make me feel like I need to go toilet straight after. Hei tā Huriwai, āpiti atu ki ngā tohu hauora, he nui ngā hua kino o ngā hua miraka ka pā ki te whenua. Especially cows, because they are ruminant animals, they create a lot of greenhouse gas emissions, they require a lot of feed, a lot of water, which is leading to the degradation of our waterways and climate change. Engari hei tā tētahi o ngā kamupene hua miraka Māori, kua whakaū I ngā kaupapa Māori ki tō rātou pakihi, he nui ngā kaupapa tia ki whenua e kawe ana e rātou. So on farm we also have Te Ara Miraka, which is a farming excellence program. That's encouraging farms to think about the activity of farming, to see it in a different way, and start thinking about and accepting more of a role in terms of environmental awareness and ultimately more of a practice kaitiaki on your own farms. Ka re kore he kaupapa ka kōkiritia tonutia e ngā kai taunaki, hei painga mo te hauara o te iwi Māori. Whatitiri te wake, te karere.